اس فرمان ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. خداوند کریم تمن انسان دوست تھاوان اگر انسانس خطا گژھِ ہیٚکہِ انسانس خطا گژھِتھ. یہ دنیاہُک لوہ لنگر چھُ تیُتھُے یہِ چھُ انسانس تِتھ پٲٹھۍ أچھن وُنہٕ پاوان. أمِس چھنہٕ پتہٕ بیٚنہِ فِکرِ تران، أمِس چھُنہٕ پتہٕ بوے فِکرِ تران، أمِس چھُنہٕ پتہٕ ہمساے فِکرِ تران، أمِس چھُنہٕ پتہٕ یتیٖم فِکرِ تران. یُتھ چھُس یہِ دُنیاہُک یہِ لوہ لنگر برونٛہہ کنہِ مُجسم گژھان مختلف شکلن منٛز أمِس انسانس چھُ مٲیل کران پانس کُن. یہِ چھُ ظُلمس منٛز گاہے گرفتار گژھان، گاہے چھُ خطاہن منٛز گرفتار گژھان، گاہے چھُ قطعِ رحمس منٛز گرفتار گژھان. ییٚمِس بیٚنہِ اکھ اُمید چھِ وٲصِل آسان یِتھ پٲٹھۍ یہِ بوزان ٲسۍ یہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سُنٛد کربلاہس منٛز آسُن چھُ اکھ نموٗنے عمل سانٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ تہٕ سانٮ۪ن بارٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ. حُسینس ہیوٗ بوے گژھِ آسُن، زینبس ہِش بیٚنہِ گژھِ آسٕنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ تہِ مُصیبت زینب سلام اللہ علیہ ٲس یِوان یہِ ٲس پننِس بٲیِس حُسینس سۭتۍ شیر کران. ییٚلہِ تہِ حُسینس کانٛہہ تہِ مُصیبت اوس یِوان یہِ ٲس پننہِ بیٚنہِ زینبس سۭتۍ شیر کران. توے چھِ ونان شریٖکۃ الحُسین، ہمس منٛز غمس منٛز خوشی منٛز وطنس منٛز بیہنس منٛز تمامس منٛز اوس شریٖک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ امام حُسین. اگر أسۍ تٲریٖخ اسلام پرو کربلہٕچی تٲریٖخ پرو ییٚمہِ ساتہٕ امام حُسین عصرِ عاشورہ چھُ سٲری شہیٖد کرنہٕ پتہٕ خۄطبہٕ پران عمر ابن سعد علیہ نانہِ والعذابن دیُت حُکم دوٚپُکھ شور کٔرِو، اتھٕ وٲیِو، باجہِ وٲیِو، گُرٮ۪ن کرنٲیِو ہیٚتہِ یُتھ نہٕ حُسین سُنٛد کلام بوٗزِ. أمِس بدبختس ٲس پتہ حُسین سٕنٛدِس کلامس منٛز چھُ تیُتھ اثر یہِ ہیٚکہِ سٲرسٕے فوجس بدلٲیِتھ، سٲرسٕے فوجس بدلٲیِتھ. توے دوٚپنکھ شور کٔرِو، اتھٕ وٲیِو یُتھ تٔمۍ سُنٛد کلام بوٗزِ. حُسینن دوٚپ نہ اکہِ لٹہِ کرٕ بہٕ یِمن حجت بی. حُسینن کوٚر امامت کِس أکِس تتھ ولایت تکوینی یتھ أسۍ ونان چھِ، یتھ ولایت چھِ أسۍ ونان. ولایت چھِ زٕ قٕسم، اکھ چھُ ولایت تکوینی بیاکھ گوٚو ولایت تشریعی. حالانکہ بہٕ گژھٕ نہٕ تتھ بحث. ولایت تکوینی چھُ خۄدایس یعنی دپہِ کُن فیکون، سُہ دپٮ۪س بن بناون. اتھ چھُنہٕ چھان دٔسِل لاگٕنۍ کہِ وۄنۍ پیٚیہِ مال ژھانڈُن. خۄداین دوٚپ بن بناو، پیغمبرن دوٚپ کوٚر اِشارٕ زوٗنہِ زٕ حِصہٕ گٔے، امیر المومنیٖنن کوٚر اِشارٕ آفتابس واپس. اتھ چھِ ونان ولایت تکوینی یعنی اتٮ۪تھ چھُنہٕ چوٗ چران، یہِ چھُ خۄداین آسان اجازت دیُتمُت امامتس یا پیغمبرس. یہِ چھُ یِمنٕے خۄداے عطا کران، عام انسانن چھُنہٕ یہِ عطا. مگر ییٚمہِ ساتہٕ امام حُسین علیہ السلامس باسیو شورِ شر اِشارٕ کوٚر امامت کہِ ذٔریعہٕ کوٚر صرف اکھ اِشارٕ. أکِس جایہِ کٔر اتٮ۪تھ امامتس ہِژ امام حُسینن ولایت تکوینس بإذنِ پروردگار مصلحتن اجازت دِژ. حُسینن کوٚر امامت، نتہٕ کوٚر نہٕ امام حُسین علیہ السلام بہٕ بشر جنگ کربلاہس منٛز. حتیٰ جِن آیہِ، ملٲیِک آیہِ، یَمن رسول اللہ صرف دِ اجازت سورُے پلٹے، زمیٖنٕے پھِرول. دوٚپ یزیٖدی چھنہٕ کتھ. امام حُسین تیٚلہِ تگہِ نہٕ مےٚ، تیٚلہِ کرٕ بہٕ اِشارٕ یہِ سورُے. نہ بہٕ ہیٚژٕ تۄہہِ بشر ؤنِتھ، انسان چھُس بہٕ یِمن واضح نصیحت کران. بہٕ ہیٚژٕ تۄہہِ بشر چھُس بہٕ یِمن سۭتۍ جنگ کران، بہٕ ہیٚژٕ تۄہہِ بشر چھُس بہٕ یِمن سۭتۍ دفاع کران. پتہٕ کوٚر امام حُسینن اِشارٕ. تٲریٖخ لیکھان گُرٮ۪ن نہٕ ہم گوٚو بنٛد تہٕ انسانن چھنہٕ کتھٕے، اتھٕ واینٕچ چھنہٕ کتھٕے. حتیٰ یِم زن گُرٮ۪ن رۄنِنٛگ گٔرۍ ٲسۍ تھٲومٕتۍ ہٹٮ۪ن منٛز تِم تانۍ گٔے حرکت گٔے کُنی بنٛد. کینٛژن جاین کٔر یِتھ پٲٹھۍ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کوٚر. تمہِ ساتہٕ تہِ ٲس کٲینات ٹھپ، تمام کٲینات حرکتٕے ٲس نہٕ کٲینات کران. ییٖتِس کالس پیغمبرن معراج کوٚر. تٲریٖخ لیکھان ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر درٛاو معراج کرنہٕ باپتھ ہانٛکلہِ گوٚو الہٕ الہٕ. وُنہِ ٲس یہِ الہٕ الَے کران کٲینات ٲس یِتھٕے پٲٹھۍ رُکِتھ یوٚتانٮ۪تھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کٔرِتھ آو. صلوات کٕہٕنۍ فرق ٲس، تِتھٕے پٲٹھۍ ٲس وُنہِ کران، تٔتھۍ حالس منٛز ٲس یہِ. گٲنٛٹہٕ لگا، 10 گٲنٛٹہٕ لگیا، 50 گٲنٛٹہٕ لگیا پیغمبرس معراج کرس، کٲینات ٲس تٔتھی. نہ پٔچ اکھ قدم برٛونٛہہ، نہ پٔچ اکھ قدم برٛونٛہہ. یِتھٕے پٲٹھۍ کوٚر امام حُسینن ولایت امامتس اجازت. اِشارٕ یوت کوٚر ٹھپ گوٚو تمام. ییٚمِس ییٚتٮ۪تھ شاہ اوس أتھی رُکیو، نہ ہیوٚکُن ہیوٚر کھٲلِتھ، نہ ہیوٚکُن ییٚمِس ییٚتٮ۪تھ گردن ٲس أتھی گٔے. کوٚر امام حُسین دوٚپ تۄہہِ مٲرِو مےٚ سٲری کٕہٕنۍ غم چھُ، مگر اگر وُنہِ تہِ تُہۍ توبہٕ کٔرِو گٔژھِو بلش.
حسین ونہ بخش اگر تھی میس بڑ باب سندس دینس پہ جاری کرو بہ بخشو بالکل یہ کرن حجت مگر یہ زانا فرمون مے پتہ تہ کر میون کلام اثر کیا تہندین شکمن من حرام سۭتۍ بٔرۍ بٔرۍ توے میون کلام تہ اثر کران اگر تہ شکم پاک آسان تہ کر میون کلام اثر مگر اس حرام سۭتۍ تہند شکم بٔرِتھ ات نورانی کلام اور وسان ییٚلہِ حجت مۄکلو حسین کٔرِتھ اشارہ کوٚرُن بیٚیہِ گوٚو شور بی گئی سۄے حرکت